Dobrodošli u novom tutorialu. U ovom tutorialu pričat ću vam o tome zašto je danas veći postotak korisnika Windows 7 nego Windows 8. Prvi, to jest u globalu, je izbacivanje stavki koji su prethodni Windows imao. To je kao prvo start button, zbog kojih više od 90% ljudi koristi Windows 7. Jer ne računajući tinejdžere, stari ljudi će se u ovom pogubiti, jednostavno ovo je za njih smrt korištenja kompjutera. Jednostavno ovaj metro stil je uveden, ali on po meni nema nikakvu funkciju. Za njega je start button nešto što je napravljeno lako, a da koristi da svatko može se snaći. Nakon toga vidio sam na YouTube čak da je jedan čovjek testirao Windows 8 na jednom tinejdžeru od 12 godina i jednostavno taj tinejdžer nije znao ni ugasiti Windows. Pa tako da pričam dalje. Uz te promjene za metro stil i gubljenje start buttona imamo i ove promjene da moramo ići u desni ugao monitora da bismo dobili ovo tu search, share, start devices i setting. Za primjer, ako želite ići u control panel morate ići u desni ugao, settings pa control panel, što je u prethodnim Windowsima, evo primjer Windows 7 o kojem govorim u ovom tutorialu, bilo samo start button, control panel i tu ste, a ovdje hrpu stvari napravljeno je koje su beskorisne. I kad uđete, jednostavno, evo sad ću vam pokazati, zbog toga ne vidim razlog prelaska na Windows 8 jer su to potpuno identični sistemi. Evo sad ćete iz ovog primjera, idemo u control panel i evo pogledajte kakav mi je ovdje control panel, pogledajte Windows 7 pa ćete vidjeti samo da su male promjene ovdje u stilu. Evo meni stižu neke poruke iz Access centra, ali sad ćemo isključiti. I što je još jedna mana po meni, nema aerotema. Evo kao što vidite ovdje možete stavljati neku boju, ali aerotema nema. Uz to, što se tiče Windows 8, Microsoft je odlučio da izbaci update s kojim će se vratiti start button zbog nezadovoljstva korisnika, da bi povećali broj korisnika Windows 8. U ovom Windows 8 sistemu, kao što sam na početku rekao, postoje promjene, ali nekorisne. Evo, ova promjena je za mene najbolja koja je napravljena. Bolji su ovi grafovi prikazani, aplikacije, startup, users, details. Ovo je jedina stvar koja je po meni bolje određena nego Windows 7. I što se tiče ovog tutoriala, to bi bilo to. Ako sam nešto zaboravio, napravit ću drugi dio. Vidimo se u sljedećem klipu.